Omer Mičijević, direktor Narodne biblioteke Mostar i pjesnik. Gospodine Mičijević, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu da večeras razgovaramo o književnosti, o vašoj ulozi u Narodnoj biblioteci i naravno o vašem pesništvu. Hvala vama na pozivu i predstavljam čast da predstavim instituciju kao što je Narodna biblioteka Mostar kao i svoje pjesništvo. Prije svega, vi ste zvanično po funkciji, vaš posao je direktor Narodne biblioteke Mostar. Kakav je posao, kakva je odgovornost biti na jednom takvom mjestu? Pa evo, ja sam relativno kratko direktor Narodne biblioteke Mostar, negdje malo više od 2 godine. I naravno, biti direktor jedne kulturne institucije u podneblju kako je naše, predstavlja prije svega izazov. Naravno da je odgovornost, jer živimo u vremenu kada nije baš kulturna politika na zavidnom nivou, tako da imamo podosta neriješenih stvari, pa onda je sav teret funkcionisanja ustanove prebačen na menadžment u nedostatku sistemskih rješenja. Jedna od značajnijih manifestacija na prostoru Bosne i Hercegovine koje se održavaju, a koje imaju veze sa kulturom, jeste i Mostarsko ljeto. Vi ste jedan od glavnih organizatora kao direktor biblioteke u Mostaru. Kako je organizirati jednu takvu manifestaciju kao što je Mostarsko ljeto? Naravno, Mostarsko ljeto egzistira skoro 50 godina, od 76. godine. Ona je međunarodna, kulturna pa i turistička manifestacija. Od 2008. do 2016. imala je pauzu zbog raznoraznih razloga. Od 2016. organizaciju njenu je preuzelo 5 institucija kulture, kao što ste rekli, Narodna biblioteka Mostar, Narodno pozorište, Muzej Hercegovina, pozorište lutaka i Centar za kulturu Mostar. I evo mi je, mogu sa zadovoljstvom reći, na jednom zavidnom nivou organizujemo i vraćamo je renome koje je imala prije rata. Vjerujem da direktori biblioteka dobro znaju i dobro su upućeni u književnost koja se stvara na tim područjima. Mostar je i sada i nekada bio i jeste jedna od značajnijih odrednica u našoj regionalnoj književnosti. Kako vi gledate ulogu Mostara u književnoj historiji, kod nas književnoj historiji Bošnjaka i trenutnu mostarsku scenu? Pa evo, što se tiče kulture uopće, Mostar je bio i u bivšoj državi jedno od središta, jedno od najznačajnijih mjesta. Ne radi se tu samo o književnosti, tu su poznati bili i kipari, bili su poznati i muzičari i tako dalje. I on pomalo vraća taj primat, jer imali smo mi ogromnu devastaciju u toku agresije od 1992. do 1996. Recimo, čitav bibliotečki fond je bio uništen i obje zgrade koje koristimo totalno su bile uništene, i tako i u drugim segmentima kulture. I evo ono što mene raduje da na književnoj sceni se pojavljuju nova generacija književnika koji su postali regionalno pomalo prepoznatljivi. Naravno, po prirodi posla mi pratimo književnu scenu i šta se dešava, mada je to teško danas sve upratiti iz razloga što mi svjedočimo svojevrsnoj skribomaniji, nemam neke jasne kriterije na osnovu koji se propisuje šta može biti publikovano, a šta ne. Maltene danas je dovoljno imati par hiljada konvertibilnih maraka i objaviti knjigu. Tako da imamo tu malo problem. Ali evo, nadamo se da će se u budućnosti i taj dio i ti trendovi, jer trendovi su uvijek ograničeni od vremenskog perioda, da će i oni splasnuti, pa da će se opet više čitati, već pisati. Odličan uvod ste dali za našu narednu priču. Vi ste, pored toga što ste upravnik biblioteke, vi ste i pjesnik. Izdali ste knjigu pjesama Svjedoci. Kako čovjek postaje pjesnik? A kako ste vi postali pjesnik? Pa ne znam ja kako čovjek postaje pjesnik u klasičnom smislu. Ja sam
I ja ne smatram sebe pjesnikom. Ja sam izdao zbirku poezije koja je nastajala od moje 16. do 20. godine u najtežim vremenima, u vremenima agresije, u periodu od 1991. do 1996. To je bio neki dječački spas, bježanju surove stvarnosti i zapisivanje čiste emocije, vjerovatno za neko ozbiljnije pjesništvo u klasičnom smislu, kao danas što postoji, treba više zadovoljavati te neke književno-estetske i teorijske uzuse. Kod mene je to više bilo nastajalo ono što se kaže u mahu. Tu su zapisi o mojim najbližim koji su poginuli u ratu, koji su ubijeni, o nekim mojim ratnim drugovima, o nekim rušenjima znamenitih građevina kao što je Stari most i tako dalje. Sad, neki kažu da je danas književnost na raskrsnici jer je u nekoj osnovnoj teoriji književnost piše toga da čitaoci počnu percipirati svijet na malo drugačiji način od onoga koji u svakodnevnom životu rade. Sad koliko današnja književnost zarobljena zadovoljavanje tih nekih književno-teorijskih parametara, zaboravi efekat koji će izazvati na čitaoce, to je jedno drugo pitanje. Zbog načina nastanka vaša knjiga poezije je drugačija od svih knjiga poezije koje su izašle što na prostoru Bosne i Hercegovine, što na prostoru regiona u posljednjih nekoliko godina. Kako ste vi zadovoljni odjecima vaše knjige poezije? Pa znači radi se o autentičnom rukopisu gdje sam insistirao da ide bez ikakvih uređenja i tako dalje u tekstu, intervencija, i ona kao takva je našla ne samo u Bosni i Hercegovini već i u regiji naišla na dobar odjek, već urađeno za godinu dana 20 promocija, između ostalog i u Srbiji, širom Bosne i Hercegovine, tako da su prepoznali tu čitaoci i izuzetno su posjećene bile promocije i čitaoci su prepoznali tu sirovu emociju, da tako kažem, koje su prepoznali i dio sebe i možda i nekakvi svojih trauma koje su nosili iz nekog perioda i tako da. Prema vašem mišljenju, koje je zapravo mjesto pjesnika u današnjem svijetu, a koje je mjesto poezije u svijetu? Pa eto, poezija je po svojoj definiciji ono što izaziva najtananija osjećanja kod ljudi i njih usmjerava da nešto najpozitivnije što imaju u sebi da eksploatišu, i mislim da je u današnjem razgrađenom društvu materializma od izuzetne važnosti, jeste ono poteško, neafirmativno, nije u materijalnom smislu profitabilno, ali iz razloga toga je itekako neophodno da ljudi koji imaju visokog dara i treba imati posvećenost i na taj način utjecati da živimo u boljem svijetu. Vaša posljednja rečenica me je potakla da vas pitam, imate li vi možda neku poruku za mlade pjesnike i pjesnike ili možda zapravo za mlade, ne moraju da budu mladi ljudi, za ljude koji žele da se bave književnošću i koji žele da uživaju u književnosti? Pa eto, ono što ja primjećujem jeste da je puno neke improvizacija i nekakvih dodvoravanja, nekakvih trendovskih smjerova u književnosti. Ja ipak mislim da je istinska književnost naših evropskih svjetskih klasika iz nekih vremena, generacija prije nas. Ne treba bježati od tih istinskih vrijednosti, treba obrađivati te teme koje su univerzalne, prema kojim ćemo se, htjeli mi ili ne htjeli, s vremenom vraćati inače kao društvo, jer ovaj sistem nekakve materializacije i robotizacije svega i svačega mora doživjeti kraj, jer ljudsko društvo, ovo nije prirodan proces za ljudsko društvo, a tu
književnost uopće, posebno poezija može imati ključnu ulogu i poruka im je da dosta čitaju i to da čitaju vrijednu literaturu, klasike i tako dalje, a da što manje uzimaju ove, da i nazovemo smeće informacije koje uglavnom nude društvene mreže i digitalni prostor. S tim u vezi vas moram pitati, o knjizi Svjedoci ne možemo pričati o uticajima, zato što je ona jako rano nastala u vašem životu, ali možemo pričati o tome koja su djela uticala na vas kao čovjeka, šta trenutno čitate i šta preporučujete možda, koja djela, i na kraju imam jednu molbu da nam pročitate svoju jednu pismu. Pa eto, ja sam od ranih nogu dosta čitao u ranoj mladosti, jer nismo imali ove probleme koje imaju današnje generacije sa društvenim mrežama, one nisu faktički ni postojale, ni mobilna telefoni i tako dalje. Mi smo čitali, ne samo lektiru, već smo čitali. Naravno, to je bilo vrijeme kada nije moglo biti sve i svašta dostupno, niti se je moglo izdavati ono što smo malo prije rekli. Tada su postojali takozvani sizovi za kulturu i rukopis je morao proći taj filter, a filter su činili eminentni stručnjaci kako iz književne kritike, tako iz književnosti uopće, psihologije, pedagogije i ostaloga, u zavisnosti šta je. I tako ono što smo mi nalazili na policama, to je otprilike uglavnom sve bilo vrijedno za čitanje i naravno i kroz srednjoškolsko obrazovanje klasici su bili tu što se čitaju. Danas koliko vrijeme dozvoljava, čitam, pratim malo i regionalnu književnu scenu, fokusiran sam na ove domaće, kad mislim domaće mislim i na regiju ovdje, pratim tu književnost uglavnom i rekao sam malo prije da sam zadovoljan sa onim što nam nude nove generacije. U svakoj sredini se ponekoliko ističe ljudi koje vrijedi podržati i preporučiti, a ono što sam siguran jeste da će dobro štivo uvijek imati svoga čitaoca, bez obzira koliko mi pokušavali nešto napraviti dobrim štivom i nametnuti kao vrijednost čitaocu, ipak čitaoci su najbolji kritičari. Bujrom za kraj, da uživamo u jednoj pjesmi. Pa evo, ja ću samo ovdje napomenuti da u ovoj knjizi svaka pjesma je opis određenog događaja. Ovu pjesmu sada što ću pročitati odnosi se na 1994. godinu, kada su se vraćali iz jedne neuspjele akcije oslobađanja jednog prostora i ovdje su opisana ponašanje četvorice vojnika koji su se nalazili u rastrojenom stanju. Pjesma se zove Halucinacije. Okružen tminom i tmačom, jedan se grije nad dračom i zove i nas. Drugi nad kamenom pločom nevidljivu pitu jede i velikodušno i nas nudi. Treći bježi od nas jer misli da nismo ljudi. Četvrti hrast drma da ga probudi. Pitam ratnog druga, čuje li, vidi li što i ja? Odahnuh, ne haluciniram. 13.11.1994. Gospodine Mičijević, najiskrenija hvala. Hvala vama i bilo mi je čast.